Ko ngā wāhine Māori tonu, ngā mea kaharawa o te katoa ki te momi tūpeka, ara e whā tekau ōrau. Ko te whakatupuranga tino kaha ki te momi tūpeka, ko ngā wāhine Māori kei Wainganui te tekau mā waru me te rua tekau mā whā ngātau. Engari ai rānei mā te pūrongo hō e puta ai he rongo ā mō tēnei mate nei. Kei roto i te pūrongo nei etahi rautaki e takoto ana, e tahuri ai pea ngā wāhine Māori ki te whakamutu. Anei rā, a Crystal Lee Brown. Ai te tihi o ngā tatauranga ngā wāhine Māori mo te momi tūpeka. Smoking is definitely a problem for wāhine Māori. It's a huge problem in our communities. The highest smoking rates in Aotearoa New Zealand is for our wāhine. It's 35.5%, way too high. Engari, ka tahi anō ka whakaputaina e minita tuarua salesa, te pūrongo hei whakaheke i awa tatauranga. E whānga kaupapa angitu kua kitea, ko tētahi he huarahi ko tahitanga. One of the key findings that they found was having a holistic well-being approach where you don't just focus on quit smoking, but that you focus on the whole of life of the wāhine and their tamariki and actually have them design the program. It actually works so much better. Kei reira e tahi atu tauira o te angitu I whakahaere kia ai I Taranaki I te papai o ia me muri hiku. We actually need to re-look at how we conceptualise and design these programs, because when wāhine Māori tell us that this program works, but they have to have a say in what actually works for them, we in government, we need to listen. We provide support for whānau who want to quit smoking, and there's also whānau take a likening to incentives as well, so that works for some people. And then yeah, at the end of the day, I think it's just all in the mind, eh? Nā te mea ki te aukati te wahine te momi tūpeka, ka taka I honga hua o te hauara ki aia, o tirā ki tōna whānau anō hoki. Crystal Lee Brown, Te Karere.